Akai Alvin Teron alang li pen kini je pon alang la alang li jasemet tabang ke tabeng long non jasemet bang kona mana tu la pen la son illegal immigrant tu oboid nagorik possible oboid nagorik tu illegal infiltrator tu influx la son nagebat la son amang la ka hol la ke menanga jaga ding pelo dan non jasemet bang ke non ningkan ke maningkan kre maningkan platform mong si aso influx bang ke jasemet ang tan pen ke bang atung dakar beng long non nang peng chen so se tu lo wang lo da apa non itu tek dam long non dak number 1 punon te kau naik pakai non latest, jadi itu last electoral roll long tek dam long bangke number 1 lah bangke pini ke kene lo we ga so tum bang lo lage Bangladeshi Hindu dan Bangladeshi Muslim atum lo Bengali speaking atum lo la pen number 2 bangke la Chin ke ora tum lo Hindi speaking atum lo, Jasemet Bihari tum lo. Atau more than 40,000 si non last electoral roll lo ke klang lo. Sila so peno te lage fere mi mele. Ase itu pubong. Lahai illegal encroacher atum. Non menangan long le khali do. Laso long le khali lo bangkela tum si bang bom nang do bom lo. Ase Jasemet PGR lo. PGR lo nadolo VGR lo nadolo. Utor borbil lo man ceng lo. Orang kut long ben jeng long live lo la pen PGR ya school long le cerai lo government long le cerai lo la si PGR a movement la soka chesong na nang dulu la si sarkar tum na daga bangke seriously ben la tum deng nai ase la daga bangke sarkar tum non bangke lang tum ge ise vote bank son la tum pocket vote son se la son na phajma thabo la to ban जो पार्की आए है जो मैं इलेक्शन आए जो नॉन कोड ऑर्डर पिटा तला तो मान माने इलेक्शन आए उठे हालात में जर्मी आटा मोर देन 10-15,000 मनी दो लापेन स्कूल नॉन लेवल उधर दो पिकला ऐसे लाए ले अलां तुम इलेक्शन में पढ़ना मिनांगन बाके इली तुम ला दा पॉपुलेशन बात डेमोग्राफिक पैटर्न माने पॉपुलेशन पैटर्न में सब से तो अपन केना की मिसेंसन दो जी Ili tum politically soja kongta me non nang tipo na lo sonse non elected la tum manelo la si politically la tum kato beta deciding ke non nang pinang lo si very dangerous si very nemelo se li chonegri government atum la so kuta bangke election drive bangke illegal encroacher do an bangke illegal Bangladeshi do an man bangke la son foreigner to man bangke pinunga Onda lima tha. Gelo nen kerja lo. Tapi tu long kedak long le khali jo mati di. Cela long le khali long se sotwa kare lo non. For example lang nang kau nai kewang lason lang nam lo pelonte buka jan lo. Buka jan la Jasemet ke Lahore jan dan cenglo la Nagaland border. Tapi nang nutpik lo mati. La pen west na se kame la ja kopili area bang nang nutpik lo. Maso dak la pen bordering area lo muka. Tak senang nutpik lo pen. Di fudala song tak lo. Lebaran pen mendak nang lo la si Jasemet keninkan kebang bong la si lan kong warel nang lut warel ge nili mana ta involve mati non la election drive je ban bang PGR pen government long lem ka la itu dak thale dang po matum si dak la si kisuman ke restrict kuri na po government kisuman arul do dak ani puno da tu pen work permit do nai ajab do nai without permit bang do da nai council pen do council long se arul do Isia wrong, isia village, sia chiki made a council without permission do long. Lasi lain kare, government restriction kur paduna po. The government in pen laso population ko sonse itu dak ketuang no daje pan mangge government pen thang aron selam le pen government mathakran. Thang seriously den pon pe. Laso join le. Selai restrict kuri na po, check kuri na po. Labor inspector do department muka dak do
Schedule aja kok, this is especially protected for the tribal people. Apa ini indigenous people, non indigenous bang ada apa ke illegally pas itu non ada. Ane tek lo model from fit nan boy. Roba chikim non dan boy, hema chikim non dan boy. Lain lo tuar bang ke. Yes. Ko government dan kali Ladakh longle mane list kita son dopi, lain list pendem itu dipeda nan boy. Hema chikim kita nan boy. Ladakh bara hem peni mo tame dak lokal mani pen bare ke dipeda nan boy. Se kai ke cerok ke alert nan boy. La pen ratu tanane la son dolo bote ratu manse dak dolong li punang po raja rok tok nang po and government ni bege strict tip nang po sexual ko pyar ona tema so time manse da bange jate father na non tribal non indigenous tumbe pawang ode jipon mate ili khangkit nang po